grobnice nalazilo se 27 skeleta, znači ostataka 27 osoba. Na različite načine su te osobe umorene. Ja sam opisao preko 20 načina na kojih su ih mučili i ubijali. Žao mi je što moram da kažem da je Hrvatska država bila jedina država na svetu koja je imala koncentracioni logor za malu decu, znači za odojčad pa do 10, 12, 13 godina. Nijedna druga država to nije imala. Meni su mnogi zamerali vrlo često da ja govorim o genocidnosti hrvatskog naroda, jer me nisu dobro razumeli. Hrvatski narod nije rođen kao genocidan, ali je više stotina godina vaspitavan da bude genocidan. Glavnu ulogu u vaspitanju hrvatskog naroda da mrzi sve one koji nisu katolici, da mrzi sve one koji se ne klanjaju papi, to je počelo već dosta davno. Još u vreme Stefana I. Mađarskog, kada mu je papa pisao pismo i rekao: evo sad si dobio krunu, dobio si kraljevinu, znaj da u tvome kraljevstvu ima 42 šizmatička, to znači pravoslavna manastira, a nijedan katolički, pa gledaj da se nešto učini. Znači pravoslavna manastira, a nijedan katolički, pa gledaj da se nešto učini. I Franjevački red je bio uglavnom taj koji je gledao da se nešto učini. I učinio je mnogo zla. Toliko mnogo zla da se nisu ustručavali ni da ubijaju katoličke sveštenike, benediktince koji nisu pripadali tom Franjevačkom redu. Ali da se vratim na ovo naše ispitivanje, na to naše istraživanje i iskopavanje tih grobnica. Znate, ja kad sam držao te razbijene lobanje male dece i odojčadi u svojim rukama, ja sam se zarekao da ću da govorim u njihovo ime. Zato što sam javno govorio, zato sam morao da napustim zemlju. I dan danas ne živim u zemlji više. Ja sam 65. godine, znači 7-8 mjeseci posle tog istraživanja Jasenovca, morao da napustim zemlju i više se nisam vratio. Međutim, ja sam ovdje prisutan i ja o tome govorim, a govorio sam celo to vreme i držao sam predavanja i u Beogradu i na mnogim mestima u svetu o tim jasenovačkim žrtvama. Sa hrvatske strane, tamo gdje je grad Jasenovac, tamo su ljudi dovođeni u logor, mučeni i ubijani, bacani u grotlo, usijane peći ciglane. Neki su čak bili ubijani i mecima. Međutim, sa bosanske strane reke Save, tamo gdje je Gradina, ta strašna Gradina, gdje ima sigurno preko 400.000 Srba sahranjenih, tu su ljudi dovođeni direktno iz sela, iz mesta, onako kako su ih zatekli i uhvatili, tako su ih dovodili u ogromnim kolonama do ivica jama i ubijali. Nisu stigli čak ni da ih opljačkaju. Sa hrvatske strane oni su ih pljačkali, oni su im čak i vadili i zube ako su bili zlatni i svašta su radili. Međutim, sa bosanske strane oni nisu imali vremena i mi smo među tim ostacima skeleta nalazili i po neki sakriveni zlatnik koji je neko zašio u odeću, nalazili smo cucle, noše, flašice za mlijeko, šerpice, sve ono što su imali sa sobom ti nesretni ljudi, cele porodice su satrvene. A mogu vam reći da posle Drugog svjetskog rata genocid je nastavljen na taj način što su pokupljene matične knjige rođenih i umrlih i tako dalje i predate narodnim odborima i uglavnom uništavane. Tako da mi za pojedina mesta u Bosni sada znamo da su postojala samo na osnovu austro-ugarskih karata. Jer ne samo
da su svi ljudi pobijeni, nego su i svi tragovi uništeni i groblja su prekopana i sad se tu nalaze poljane, livade ili šume i tek kad pogledamo austro-ugarske karte možemo da znamo da je tu nekad neko živeo. Možda ste čitali u novinama nedavno da je otvorena nova postavka muzeja u Jasenovcu u kojoj žele da prikažu kao individualne zločince i žrtve, pa traže od nas da im kažemo imena tih žrtava koje su pobijene. Ja mogu reći samo da, recimo, da je to nemoguće utvrditi, jer iz porodice moje babe po majci ubijeno je 14 muškaraca, a ja im ne znam imena, a ceo život sam posvetio proučavajući taj grozni koncentracioni logor, jer moja baba rano umrla, a ja sam bio mali, nisam ni znao ko su ti ljudi, članovi moje porodice, dosta bliski, pa ko od mene može da zahteva da mu kažem sada ime? A posebno sam kao dečak sedao na obali Dunava za vreme Drugog svjetskog rata u Smederevu, gde smo bili izbegli, i posmatrao mesecima leševe koji su plovili niz Dunav, znači niz Savu, niz Dunav iz Jasenovca. To su bila ostrva, ploveća ostrva leševa i tako mesecima. Ne znam kad je to počelo, ne znam kad se to završilo, ali znam da sam ih mesecima gledao. Ja isto tako sada znam da su mnogi ti leševi izbačeni na obalu Save, pokupljeni kod Beograda, da ih je Institut za sudsku medicinu u to vreme čak i obdukovao. Sanduci sa tim obdukcionim zapisnicima koji se nalaze i dan danas u Institutu za sudsku medicinu u Beogradu nikada nisu otvoreni, nikad niko nije nijednu reč kazao o tome. Mi samo znamo da prilikom niskih voda, kad se pojavi donji vrh Ratnog ostrva, da na tom donjem vrhu Ratnog ostrva porinuto u zemlju ko zna koliko skeleta tih jasenovačkih žrtava. Ja ne znam šta bi trebala ova zemlja da uradi, ali to su naši najbliži preci i rođaci, a kad pogledamo udžbenike istorije koji se koriste u školama u Srbiji sada, onda ne možemo da nađemo ni jednu reč o tom Jasenovcu. Pa zato što ne možemo da kažemo ni jednu reč, zato nam se Jasenovac ponavlja. Međutim, teško mi je što moram da kažem, a to je da Jasenovac nije jedino mesto. Evo sad je nedavno kod Bihaća otkriveno jedno masovno groblje sa oko 15.000 žrtava koje su pobijene. To nije Jasenovac, to je jedno drugo mesto. Bez obzira kako se zove, i na jednom trećem mestu nađeni su ljudski skeleti u uspravnom položaju, znači da su te ljude pobili tako što su ih u stojećem položaju zatrpavali zemljom i tako dalje. Što su ih u stojećem položaju zatrpavali zemljom i tako dalje. Ja kad sam govorio o tome u Engleskoj gdje ja živim, onda je jedan moj kolega koji je također bio profesor na univerzitetu, a speleolog, prosto nije verovao da to može tako da bude, pa je poveo jednu grupu studenta da silaze u one krsne jame gde su bacali žive ljude, spuštao se konopcima i onda su se oni lično uverili šta je sve rađeno sa tim našim življem iz tih krajeva. Ja mislim da je najveći greh napravljen od strane vlasti posle Drugog svjetskog rata, što su u ime takozvanog bratstva i jedinstva praktično zabranjivali da se bilo šta govori o tome i da se bilo šta zna. Ali je još veći zločin i sadašnjih vlasti u Srbiji, kojima je jako mnogo zamera, što su napravili takve nastavne programe da deca
ne saznaju ništa o tome šta se dešavalo. Kad odete u Nemačku, onda ćete vidjeti da u Nemačkoj postoji i zakon po kome svako koji negira holokaust, genocid i slične stvari krivično odgovara i ide u zatvor. U Srbiji takvoga zakona nema. I dan danas nailazim na mnogo ljudi koji kažu, a bila je neka tamo u Beogradu izložba o Jasenovcu, pa su prikazane nekakve slike nekih groznih mučenja i ubijanja, pa su nam, kaže, deca dolazila kući i vrištala od straha, mi to nećemo da dozvolimo, mi o Jasenovcu nećemo da govorimo ništa. Ja sam to čuo od nekih vodećih ljudi koji su i sada u vladi ili najbliži vladi. Prema tome, nešto moramo da menjamo u našem društvu. Ja ne kažem da treba mrzeti Hrvate ili mrzeti Nemce ili mrzeti bilo koga zato što je iz tog naroda potekao neko od ubica, ali u svakom slučaju vi bi morali da objasnimo deci kako je to zlo genocid, kako je zlo holokaust koji je bio nad Jevrejima, a pored toga ja uvek to napominjem, procentualno u Jasenovcu je najviše stradalo Roma, njih oko 80.000, jer mi znamo da je na teritoriji Bosne, koja je bila u okviru nezavisne države Hrvatske, i na teritoriji Hrvatske ostalo ispod 1000 Roma posle ovog rata. Svi ostali su pobijeni, ali Rome su svi ubijali, obično ih niko nije brojao, znate. Za Jevreje znamo dosta, jer su postojale jevrejske opštine sa svim podacima i oni su sačuvali te podatke, a možemo prilično dobro da znamo šta se sve desilo sa njima. A u Jasenovcu je procentualno najmanje ubijeno Srba, svega 700.000, jer je Srba bilo najviše. Prema tome, grozne su se stvari desile. Ja vas molim da mi oprostite što sam o tome govorio, ali otac Jovan me je doveo ovdje i sad šta mogu. Hvala i ocu Jovanu i vama profesor. Nekih 30 godina posle profesora Jovanovića nekolicina ljudi je otvarala te iste grobnice maja mjeseca 1997. godine, znači prije tačno 10 godina. U jednoj grobnici veličine 2 metra sa metar, znači otvorili smo na grobnoj polji hrastovi, nađeno je 109 malih kostiju, od kojih je najveća bila ovolika. To je znak da su te grobnice 44. početkom 45. godine čišćene, da se ne bi saznalo koliko je stradalo, jer su ustaše znale da dolazi kraj i onda su paralelno opet pojačale klanje, a s druge strane su te kosti bacale u Savu, topile, radile šta su znali i umjele, da se ne bi mogao izračunati obim njihovog zločina. Negdje su uspjeli, negdje nisu, negdje im je pripomogao onaj isti koji je poslao Handžar diviziju u Svetu zemlju da tamo obavi svoj posao. Ali tih 109 kostiju onako iznešenih iz zemlje, znači iz rosne zemlje, majske zemlje, tamošnje, koja nije posna, koja ima svoj miris, jak, sve. Zamotano je bilo u jednu običnu tkaninu. Sjeli smo u kola i krenuli na nekih pola puta do Gradiške Bosanske, to je nekih 20 km, znači ima nekih 35-40 km od Donje Gradne do Gradiške. Na pola puta su nama kola bila tako puna mirisa da smo morali da otvorimo prozor. Ruke oni koji su držali te kosti su bile vrele, sami kostiju. Sam ih donio mitropolit Amfilohiju na Cetinju gdje sam bio monah i on je počeo da ih ugrađuje u antimence i u časne trpeze kao moštinovog učenika. 2000. godine njegov gost na osvećenju manastira Jovan Dola bio je vladika Sava Slavonski, koji inače svoju rezidenciju iz Pakraca prebacio u Jasenovac, jer je
jedino u Jasenovcu imali jedan krov nad glavom koji mu je ostao kako tako poslije Bljeska 1995. godine. On je malo obnovio to nešto kuće, tu je boravio. I on je bio gost u Jovan Dolu i kada je vidio da mitropolit ugrađuje jasenovačke mošti u časno trpezo, tada je na licu mjesta objavio da parohijsku crkvu u Jasenovcu, obnovljenu 1984. znači 43 godine nakon što je ona srušena 1941. a prvi logoraši su je morali rušiti, tu crkvu je proglasio manastirom. Manastir Jasenovac danas u stvari čuva ono što je pohranjeno u Jasenovcu, ne direktno, mada čuva možda jedinu preostalu zgradu izvornog logora. Jedan dio motorizovane ustaške jedinice imao tu jednu garažu koja je 1945. pretvorena u crkvu i dan danas služi kao crkvica, zato što ništa drugo nije bilo ostalo u Jasenovcu. Pa prvi Srbi kad su došli u njoj su se Bogu molili, pa čak i ikonostas ima, ali čuva ono što je najvažnije, činjenicu da su ti ljudi postradali za Hrista i ime Srbima. Zbog toga više nema pobožnog ćutanja, imamo obavezu. I ko tu obavezu ne osjeća? Obavezu da naslika ikonu, da se njoj pokloni, da pita sveštenika u svojoj crkvi: oče, gdje nam je ikona novomučenika? I prije svega obavezu da ode u Jasenovac da se pokloni. Koliko je puta svako od nas se proputio do Ostroga, do Studenice, do Dečana, do Peći, do ovoga, do onoga. Ja vam kažem, vladika Sava Jasenovački, on možda ima za Božić 9 ljudi u crkvi, ali ih ima 100.000 u crkvi. Tim 100.000 meni je čast da se pridružim tamo na liturgiji. Hvala.